Uvaženi oče, profesore, draga braćo i sestre, draga braćo sveštenici, pomaže Bog. Dobrodošli na večerašnje ovo naše sabranje koje je već postalo tradicionalno u toku velikoposnog i božićneg našeg ciklusa koji organizuje ovdje naša eparhija u ovoj našoj sali. Nastavljamo ciklus predavanja koji smo počeli sa profesorom Žarkom Trebješanom. Predavač prošlog četvrtka bio je Siniša Maksimović, direktor Bijeljinske bolnice. On je tu večeras sa nama, tako da će i on biti večeras kritičar ovoga večerašnjeg predavanja, jer je njegovo predavanje ocjenjeno zaista na najvećom ocjenom i bilo je zaista na korist svima i zato mu veliko hvala. Imamo zadovoljstvo večeras da je sa nama đakon Dragan Radić. On je docent na katedri za biblistiku na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu u Beogradu. Znači, bavi se Svetim pismom, prije svega Novoga Zavjeta, bio je profesor i meni i mnogim sveštenicima iz naše eparhije i ovdje iz Bijeljine. Cijeli ciklus predavanja nekako posvetili smo traženju smisla života. Razgovarali smo o tome da je čovjek prije svega biće zajednice, biće koje treba da prožima se drugim čovjekom i da je cjelokupno naše spasenje u susretu sa drugim čovjekom. Želim da vam kažem da su nam mnogi ljudi postavljali pitanja i ovdje na predavanjima i kada razgovaramo sa njima i van predavanja, da govorimo malo više i o liturgiji, o tumačenju liturgije, o centralnim momentima liturgije, tako da se mi svi večeras i nadamo da će ovo večerašnje predavanje koje je naslovljeno na temu Sveto pismo i liturgija da nam mnoge teme i otvori, ali i mnoge teme i pojasni. Đakone, hvala vam što ste večeras ovdje sa nama. Vladika Fotije večeras nije sa nama, na putu je za Svetu Goru, tako da molimo Gospoda da nam prenese blagoslove Svete Gore i svih svetih, a Sveta Gora je uvijek puna svetih. Tako da vas pozdravljamo, oče, i u njegovo ime i hvala vam svima što ste došli večeras ovdje sa nama. Kao što je to već uobičajeno, posle predavanja moćemo da razgovaramo, postavljat ćete pitanja pismeno, kao što smo to već navikli. Ko postavi pitanje, kao i obično, dobit će knjigu. I izvolite, oče, izložite nam vaše večerašnje ovdje predavanje, pa ćemo i kasnije nastaviti razgovor. Hvala vam. Časni oci, draga braćo i sestre, pomaže Bog svima. Dozvolite mi odmah na samom početku da se najsrdačnije zahvalim i da zablagodarim organizatorima ove već, kao što reče otac Siniša, tradicionalne tribine koja se održava u Bijeljini i na kojoj su govorili mnogi eminentni profesori i predavači, svedočeći i poučavajući i sebe i sve vas u veru u vaskrsloga Gospoda Isusa Hrista i u njegovo sveto evanđelje. Zahvaljujem se naravno i svima vama prisutnima večeras ovde što ste izdvojili svoje dragoceno vreme i došli da poslušate o večerašnjoj temi koju sam zamislio da govorim. Veoma mi je drago da vidim među vama mnoge poznate, drage osobe. To mi s jedne strane pričinjava veliku radost, ali s druge strane stvara u meni dodatnu tremu i nadam se da ću ispuniti vaša očekivanja i da ću na adekvatan način uspjeti da vam dočaram lepotu, važnost i smisao večerašnje teme koja je pred nama. Kada sam razgovarao sa organizatorima ove tribine o čemu bismo mogli da govorimo, došli smo na ideju, s obzirom da se nalazimo u periodu Svete četrdesetnice, dakle Velikoga i Časnoga posta, došli smo na ideju da govorim nešto o smislu i značaju i odnosu između Svetoga pisma i Svete liturgije. Naime, ako malo bolje pogledate i udubite se u bogosluženje koje imamo ovih dana, vidjet ćete da gotovo na svim bogosluženjima, bez izuzetka, dominiraju svetopisamska čtenija. Dakle, dominira Sveto pismo, bilo da je u pitanju Staroga Zaveta, bilo da je u pitanju Sveto pismo Novoga Zaveta. Dakle, ova tema je prelepa, dosta važna, ali je
nažalost i preširoka i neće biti mogućnosti da se osvrnemo na sve moguće aspekte ove važne teme. To naravno ne znači da vi posle ovoga mog izlaganja nećete postaviti neko pitanje. Nadam se da ću zagolicati maštu kod vas i da će se roditi neko suvislo pitanje, tako da sve vas pozivam da posle mog izlaganja slobodno postavite sve ono što vas interesuje i što je važno za vas da čujete. Dakle, govoriti o Svetom pismu i o Svetoj liturgiji je sigurno veoma smeo poduhvat. Bez obzira što su mnogi veliki sveti oci i učitelji crkve tokom dugog perioda hrišćanske crkve neprestano i iznova govorili o ovoj značajnoj važnoj temi, a isto tako i savremeni biblisti, dakle profesori na biblistici kao i liturgičari, veoma često žele da naglase važnost i značaj i odnos između Svetog pisma i Svete liturgije. Da bismo bolje razumeli tematiku i problematiku koja je pred nama, neophodno je da se vratimo na same početke hrišćanskog života. Naime, svima je vama dobro poznato da se hrišćanstvo pojavljuje na istorijskoj sceni u prvoj polovini nove ere kao jedna mala hrišćanska zajednica okupljena na jednom mestu koja je verovala, svedočila i ispovedala da je Bog Otac vaskrsao Isusa Hrista iz mrtvih. Upravo ova svedočanstva i ispovedanja te prve hrišćanske zajednice zapisana su u gotovo svim knjigama Novoga Zaveta. Međutim, da bismo bolje još razumeli kakav je odnos između Svetog pisma i Svete liturgije, neophodno je dakle da vidimo kakva su ta prva hrišćanska sabranja bila na kojima su se verni, tada veoma mali broj ljudi koji su poverovali u Gospoda Isusa Hrista, dakle na koji način su se oni okupljali i kakva su ta njihova sabranja bila. Osnovna karakteristika te prve hrišćanske zajednice, njihovih sabranja, jeste da su se okupljali na jednom mestu. I to nam eksplicitno upućuje da su se sabirali u domovima određenih ljudi, a okupljali su se isključivo i samo da bi vršili svetu tajnu Evharistije, da bi po zapovesti Hristovoj koju je Gospod Isus Hristos ostavio svojim učenicima da vrše svetu Evharistiju sve dok on ponovo ne dođe. Dakle, ta prva hrišćanska zajednica okupljala se na jednome mestu da bi vršila svetu Evharistiju. Kakva je bila karakteristika tih prvih hrišćanskih sabranja? Naime, kako su se prvi hrišćani na liturgijama, to jest na tim sabranjima, molili? Prva i osnovna karakteristika jeste da su oni čitali određene delove iz pisma, kako nam svedoče vrlo precizno dela apostolska, ta jedna veoma značajna, najvažnija, rekao bih, knjiga u pitanju istorijskog razvoja prvobitnog hrišćanstva, i u toj knjizi dakle pronalazimo mnoštvo podataka vezanih za činjenicu da su hrišćani kada su se sabirali na takozvanim večerama ljubavi, na agapama, prvo što bi radili, oni su čitali pisma. O kakvim je pismima tu naime reč? To ćemo malo kasnije, mnogo jasnije i eksplicitnije objasniti, ali ovdje ću se zadržati samo kratko da bih vam objasnio da na samim počecima, dakle 30. godina prvog veka u novoj eri, dakle 50. otprilike godina, nisu postojale knjige Novoga Zaveta. Postojalo je pismo koje se kasnije nazvalo Starim Zavetom. I hrišćani na tim sabranjima, dakle, čitali su
odeljke, odlomke koji su bili namijenjeni za ta sabranja i oni su na taj način želeli da uspostave jedan kontinuitet između Staroga i Novoga Zaveta, između starozavetnog objavljivanja Boga Jahvea na gori Sinaju, kada se Bog objavio ljudima sa rečima ja sam onaj koji jesam, Ehje Ašar Jehje na jevrejskom jeziku. Dakle, oni su insistirali na činjenici da je Isus Hristos iz Nazareta obećani Mesija koji je nagoveštavan kroz sve starozavetne knjige i upravo ta starozavetna nagoveštenja, citati koji se nazivaju mesijanskim, ostvarili su se i obistinili su se u ličnosti Isusa iz Nazareta. Tokom prvog perioda crkve, naravno da je bilo određenih problema u vezi sa razumevanjem starozavetnih citata i Staroga Zaveta. Kroz istoriju crkve čak se pojavio jedan čovjek koji je u potpunosti želeo da Stari Zavet izbaci iz hrišćanskog predanja, smatrajući da je Bog Staroga Zaveta Bog tiranin i da on nema nikakve apsolutno veze sa Bogom Novoga Zaveta, sa ovaploćenim Gospodom Isusom Hristom, tako da je odbacio u potpunosti Stari Zavet, šta više pokušao je da napravi neku vrstu recenzije izbacujući sve tekstove koji su imali bilo kakvog dodira sa Starim Zavetom. Tako da je napravio jednu prvu zbirku novozavetnih tekstova koja je, vidjet ćemo kasnije, napravila, da tako kažem, pometnju crkvi i crkva je, reagujući na taj njegov poduhvat, izašla sa svojim stavom i donoseći ono čuveno, najvažnije, najznačajnije pravilo jedinstvo u različitosti. Dakle, iako postoje različitosti u tekstovima, kako Staroga, tako i Novoga Zaveta, ono što ih sve ujedinjuje, povezuje, jeste Bog, Logos, ovaploćeni, koji je, kao što rekoh, na specifičan način otkrivao se ljudima i u Starome Zavetu. Ako ste čitali malo bolje Matejevo evanđelje, mogli ste primetiti da se u njemu naročito mnogo insistira na starozavetnim citatima. Naime, sveti apostol Matej je pisao jednoj hrišćanskoj zajednici 60. i 70. godina prvoga veka, koja je se verovatno nalazila u današnjoj stradalnoj Siriji, u Antiohiji, i ta hrišćanska zajednica bila je ugrožena od, da tako kažem, Jevreja, njihovih sunarodnika koji nisu prihvatili Isusa Hrista za obećanog Mesiju. I onda sveti apostol i evanđelist Matej, želeći da ohrabri i ukrepi tu svoju hrišćansku zajednicu, on kroz celo svoje evanđelje na 61. mestu spominje, dakle, Stari Zavet, želeći da napravi upravo ono što sam rekao, kontinuitet između Staroga i Novoga Zaveta. Dakle, veoma je bilo važno povezati Stari i Novi Zavet. Jedan drugi čuveni hrišćanski otac i egzegeta, blaženi Avgustin, razmišljajući o važnosti Staroga i Novoga Zaveta i o njihovom neraskidivom jedinstvu, izrekao je onu čuvenu izreku koja glasi: Stari Zavet u Novom se skriva, Novi Zavet u Starom se otkriva. Dakle, želeo je da naglasi da su i Stari i Novi Zavet jedno i jedinstveno Božje otkrivenje koje je dato čoveku od strane Boga, a ljudi, bogonadahnuti ljudi, su ti koji su zapisali to Božje otkrivenje na različite načine i ostavili nam kao pismeno zaveštanje ono što je neophodno i što je potrebno da poznajemo i čime da se rukovodimo u našem hrišćanskom životu. Druga važna karakteristika tih prvih hrišćanskih sabranja, dakle sabranja koja su bila eksplicitno evharistijska, dakle sabirali su se da bi lomili hleb i pričešćivali se potom, druga važna karakteristika jesu evharistijske himne i blagoslovi, kao i
veoma specifični hvalospevi koji su imali hristološku pozadinu. Dakle, želeli su tim hvalospevima hrišćani da veličaju i da proslavljaju Boga Logosa, drugo lice Svete Trojice, njegovu preegzistenciju, dakle njegovo večno sapostojanje sa Bogom Ocem i Bogom Duhom Svetim, ali isto tako i njegovo ovaploćenje kada se navršila punoća vremena, kako apostol Pavle svedoči u poslanici Galatima, i kao najvažniji i najznačajniji dodatak tome njegovu smrt na krstu i tridnevno vaskrsenje iz mrtvih. Te evharistijske himne i blagoslovi su prisutni u gotovo svim novozavetnim knjigama. Ako malo bolje, da se tako izrazim, zagrebete po novozavetnim tekstovima, vidjet ćete da su oni prepuni upravo tih evharistijskih elemenata koji nam nepobitno svedoče i ukazuju na činjenicu da je evharistija, ta evharistijska sabranja, da su odigrala ključnu ulogu prilikom nastanka novozavetnih tekstova i da novozavetni tekstovi nisu ništa drugo do u suštini potreba crkve da zapiše to svoje evharistijsko iskustvo. U delima apostolskim također nalazimo jedan važan podatak u toj važnoj, rekao sam, istorijskoj knjizi prve hrišćanske crkve. U 2. glavi 42. stihu donosi se jedan značajan podatak, a to je da su apostoli i verni okupljeni oko njih na sam dan Pedesetnice bili sabrani u jednoj sobi u Gornjici, kako se kaže, bili su uplašeni, u strahu, zaključani, zatvoreni od svih, iščekujući šta će se dogoditi i očekujući ono što im je Gospod Isus Hristos obećao prilikom svog vaznesenja na nebo, da ih neće ostaviti same, nego da će im poslati Duha Svetoga Utešitelja, koji će ih naučiti i podsjetiti na sve ono što im je on govorio. I zaista na dan Pedesetnice, na dan silaska Duha Svetoga na svete apostole, dan koji se proslavlja i naziva rođendanom crkve, jer je na taj dan konstituisano telo crkve, Duh Sveti dakle sišao, govori nam da su apostoli bili postojani u nauci apostolskoj i u zajednici i u lomljenju hleba i u molitvama. Zašto je važan ovaj citat iz dela apostolskih? Važan je jer nas on upućuje na tu značajnu činjenicu, a ona glasi da su svi verni, dakle, bili sabrani oko apostola, da su bili, dakle, u zajednici sa njima i da su lomili hlebove i izgovarali određene molitve. Mnogi sveti oci, tumačeći upravo ove stihove iz dela apostolskih, iznosili su svoja vrlo interesantna mišljenja koja glasi da sveti apostoli od Hristovog vaznesenja na nebo, dakle od njegovog odlaska Bogu i Ocu i sedanja sa desne strane, pa sve do Pedesetnice nisu vršili svetu liturgiju. Dakle, nije bilo moguće bez silaska Duha Svetoga, bez konstituisanja tela crkve da se sveta liturgija vrši. Tek po silasku Duha Svetoga prva hrišćanska zajednica na čelu sa svetim apostolima započinje da služi svetu liturgiju, to je svetu Evharistiju. Treća važna karakteristika jeste upravo lomljenje hleba, dakle posle čitanja molitava, posle čitanja Svetoga pisma, posle izgovaranja određenih molitava koje u početku nisu zapisivane iz različitih razloga. Jedan od razloga bio je takozvana disciplina arkani, zavet ćutanja, gdje su hrišćani želeli da sačuvaju za sebe sve ono što je važno i tu tajnu na tajnama da ne iznose van, dakle, drugim neznabošcima i ljudima koji nisu bili inicirani, koji nisu postali članovi tela crkve.
vidimo ovdje da je treći važan element jeste bio upravo lomljenje hleba i pričešćivanje. U 4 novozavetna teksta, to su veoma značajni važni podaci kod trojici sinoptičara, Mateja, Marka i Luke, i u prvoj poslanici Korinćanima, 11. glava, 24. stih, pronalazimo reči ustanovljenja svete Evharistije, reči koje je Gospod Isus Hristos izgovorio na veliki četvrtak, dakle pred samo svoje krsno stradanje, kada je zajedno sa svojim učenicima i apostolima oslužio tu posljednju večeru, pashalnu večeru, i ostavio svojim učenicima u nasljeđe da i oni vrše svetu tajnu Evharistije sve dok on ne dođe. Upravo ovo lomljenje hlebova na tom hrišćanskom sabranju u okviru svete Evharistije jeste najznačajniji i najvažniji podatak iz prostog razloga što nas dovodi u sam centar i smisao svete liturgije. Naravno da ni dela apostolska kao ni drugi novozavetni tekstovi ne govore nam detaljno kakva je bila forma i struktura tih prvih hrišćanskih sabranja, to je same liturgije. I znamo svi da vremenom, naročito od početka 2. veka, liturgija zadobija novi, da tako kažem, novu formu, nove molitve, novu anaforu, i karakteristika te liturgije jeste upravo da je ona satkana upravo najviše od biblijskih tekstova i prožeta je biblijskom tematikom i formom. Dakle, vidimo da ova prva hrišćanska zajednica na čelu sa svetim apostolima 30. godina posle 1. veka, nekolicinu godina posle Hristove smrti na krstu i njegovog vaznesenja, nije posjedovala, da tako kažem, svoje svetopismo Novoga Zaveta, i u prvim trenucima nije ni bilo ni potrebe, zato što su sveti apostoli kao svedoci i očevici logosa reči Božije, oni su bili taj autoritet koji su svojim hrišćanskim zajednicama propovedali i govorili o Hristovom putu, o njegovoj propovedi trojpogodišnjoj koju je on izrekao tokom svog ovozemaljskog života. Međutim, 50. i 60. godina sa istorijske scene odlaze veliki apostoli, jedni mučeničkom smrću, drugi prirodnom smrću, tako da je crkva došla u situaciju da je bila ugrožena od strane jeretičkih razmišljanja, to jest ljudi koji su na pogrešan način interpretirali ono što su im apostoli predali i ostavili, a ono što su oni primili od samoga Gospoda Isusa Hrista, kako je i sam sveti apostol Pavle često govorio. Dakle, ta evharistijska sabranja i lomljenje hleba bili su ključni za razumevanje Gospoda Isusa Hrista. Naime, da bi vernik mogao da razume ono što je Hristos govorio, propovedao i činio, mogao je samo u kontekstu liturgije, to jest svete tajne evharistije, kada se pretvaraju vino i hleb u telo i krv Hristovu. Imamo jedan prelep opis iz Evanđelja po Luki, gde se opisuje put za Emaus. Naime, dvojica učenika po Hristovom vaskrsenju putuju jedan mali gradić Emaus i u međuvremenu zajedno sa njima Hristos im se pridružuje i govori, besedi sa njima, tumači im Stari Zavet, proroke i sve ono što se trebalo dogoditi. Međutim, oni nisu mogli, iako je njihovo srce gorelo, kao što nam apostol Luka govori, nisu mogli da prepoznaju samoga Hrista. Međutim, kada su seli zajedno za trpezu i kada je taj putnik prelomio hleb, oni su ga, dakle, vidjeli i prepoznali kao Hrista, ali on je postao nevidljiv, kako nastavlja sveti apostol i evanđelista Luka. Dakle,
jedino isključivo u liturgijskim sabranjima prilikom lomljenja hleba, hrišćanima se otvaraju duhovne oči i oni postaju sposobni da razumeju i prepoznaju Gospoda Isusa Hrista. Kako nastaju novozavetni tekstovi? Rekao sam dakle da u početku nisu postojali nikakve knjige Novoga Zaveta koje bi opisivale Hristov put i život, međutim već 50. godina prvoga veka sveti apostol Pavle, jedan od najvećih hrišćanskih propovednika i teologa prve crkve, napisao je prvu poslanicu Solunjanima, želeći da im razjasni određene probleme koji su se ticali vaskrsenja njihovih umrlih srodnika. Naime, tamo se pojavila jedna problematična situacija da hrišćani koji su iščekivali svakodnevno intenzivno eshatološke događaje dolaska spasitelja Gospoda Isusa Hrista, pitali su se šta će biti sa njihovim najmilijima. I apostol Pavle, dakle ad hoc odgovarajući na tu problematiku, napisao je prvi novozavetni spis, prvu poslanicu Solunjanima. I u nekom rasponu od 70 godina nastaju svi drugi novozavetni tekstovi koje je crkva potom uvrstila u kanon sveštenih novozavetnih knjiga. Samim tim što ih je crkva prepoznala kao autentični izraz vere, oni su dakle svojina crkve i crkva je ta koja jedina može da na pravilan i legitiman način tumači Sveto pismo kako staroga, tako i Novoga Zaveta. Naravno da ne treba razumevati pod Svetim pismom ni u kom slučaju protestantski princip sola scriptura, gde jedino Sveto pismo po premućstvu ima ulogu u hrišćanskom životu, nego i predanje crkve, živo predanje, usmeno predanje koje nije ništa drugo da u stvari pretočeni i zapisano predanje u knjigama Svetoga pisma Novoga Zaveta. Dakle, ovi novozavetni tekstovi su veoma značajni i važni jer nam upravo oni govore o tome kako i na koji način treba da usmeravamo svoj život i kako i na koji način da se vladamo u životu svome. Crkva je veoma mudro već od samih početaka napravila slično podeli na starozavetne tekstove, podelu i na novozavetne tekstove. Tako da, kao što u Starom Zavetu imamo 39 kanonskih knjiga koje su podeljene na neke 4 velike celine, zakonske, istorijske, poučne i proročke, tako je i Novi Zavet ustrojen i imamo 27 novozavetnih knjiga, 4 evanđelja kao zakonske knjige, dela apostolska kao istorijsku knjigu, imamo poučne knjige, to su poslanice apostola Pavla i 7 sabornih poslanica i na samom kraju Svetoga pisma Otkrovenje Jovanova kao proročku knjigu, veoma značajnu, ali nažalost često pogrešno interpretiranu i nedovoljno razumevanu. Videli smo dakle da Sveto pismo kao knjiga života i kao živa reč Boga živoga nam donosi to prvo iskustvo prve hrišćanske crkve koje je Gospod Isus Hristos predao i ostavio u amanet svojim učenicima i apostolima. I liturgija koja je centar hrišćanskog života, jer upravo na svetoj liturgiji mi se pričešćujemo telom i krvlju Hristovom i zadobijamo večni život pričešćujući se dakle telom i krvlju, hlebom života kako je sam sebe Gospod Isus Hristos nazvao. Rekao sam na početku da je ovaj period Svete Četrdesetnice naročito interesantan u pogledu bogosluženja i da se pred vernike u svim bogosluženjima crkva na mnoštvo načina
iznosi i donosi nam čitanje iz Svetoga pisma, kako Staroga, tako i Novoga Zaveta. Ali liturgija je ta koja na najlepši i najslikovitiji način nam govori o značaju i važnosti Svetoga pisma. Naime, ako pogledate malo bolje, vidjet ćete da je na centralnom mestu, dakle u oltaru, na žrtveniku, položeno je upravo Sveto pismo kao najvažnija i najznačajnija knjiga. Sam prvi deo liturgije koji se naziva liturgijom reči jeste posvećen upravo svetopisamskom čitanju i crkva pred vernike iznosi na jedan specifičan način čitanje iz Novoga Zaveta, prvo apostol, dakle jedan od tekstova iz poslanica, a potom i samo evanđelje, neko od evanđelja koje je posebno odabrano i namenjeno za taj dan koji se u crkvi proslavlja. Tako da prilikom tog prvog, da tako kažem, prve procesije koju imamo na svetoj liturgiji, to je toku maloga vhoda, Sveto evanđelje se iznosi na jedan specifičan način, prethode mu svećenosci, đakoni kade Sveto evanđelje, ono se celiva, dakle ukazuje se Svetom evanđelju, Svetom pismu jedna naročita čast koja nije upućena ni jednoj drugoj knjizi kao njoj. To sve naravno nam govori da je značaj Svetoga pisma u liturgiji veoma važan i da je nemoguće odvojiti Sveto pismo od same liturgije. Sam način čitanja Svetoga evanđelja je također specifičan. Naime, pred samo evanđeljsko čitanje đakon kadi, dakle sveštenu trpezu, pojci pevaju aliluja i pripremaju nas dakle za jedan uzvišeni čin koji će se dogoditi na liturgiji, a to je jedno odabrano liturgijsko štivo koje treba da nas pouči i da nam iznese osnovne istine vere. Đakon pritom izlazi i staje na amvon, što ponovo govori o uzvišenosti čina koji je pred nama, a pogotovo ako se vratimo u 4. vek, zlatni vek hrišćanske crkve, vidjet ćemo da je tada amvon bio još uzvišeniji i to se nije dešavalo iz nekih praktičnih razloga kao što mnogi tvrde, nego je crkva želela na taj način upravo da pokaže i da ukaže veoma značajnu ulogu i važnost u Svetome pismu. U bogoslužbenim krugovima naše svete crkve, dakle, Sveto pismo se neprestano blagovesti, propoveda, saopštava i neposredno i posredno, dakle, bilo da je u pitanju samo čitanje, bilo da je u pitanju propoved koju sveštenici izgovaraju. Himnografija naše crkve i bogati bogoslužbeni tekstovi su u suštini samo drugačija izdanja jednog te istog biblijskog štiva i poruke koji imaju za cilj da nas podsete na ono o čemu nam govori Sveto pismo. Bog nije ostavio svom izabranom narodu samo knjigu, Sveto pismo. On je ostavio dakle i praksu, a ta praksa nije ništa drugo do vršenje svete i božanske evharistije kroz različite molitve, crkvenu hijerarhiju, ustrojstvo i iskustvo koje je ona vekovima sticala. Tako da Sveto pismo kao najznačajnija knjiga naše crkve, kao knjiga nad knjigama, je centralni događaj i akter liturgije koju vršimo. Sveta liturgija Svetoga Vasilija Velikoga, koju također praktikujemo crkva da služi toku prvih 5 nedelja ovoga časnoga i velikoga posta, govori nam i ukazuje da je cela anafora njegova satkana od biblijskih motiva. I ako se malo bolje udubite
u same molitve koje čitamo tokom svete liturgije, vidjet ćete da su praktično sve molitve satkane od biblijskog štiva. Istorijski gledano, da ne bih još mnogo dužio, pošto imamo ovdje još dosta pripremljenog materijala, pa polako preskačem neke stvari koje ćemo možda ostaviti za diskusiju i za vaša pitanja. Istorijski, dakle, gledano, kada je reč o korišćenju i upotrebi Svetoga pisma u crkvi, prvo su bili u upotrebi starozavetni tekstovi, zakoni, proroci, a zatim novozavetni koji su jednim delom i pisani, kao što rekoh, za liturgijska sabranja. U liturgijama antiohijske familije, dakle tamo iz Sirije i iz istoka, na primjer, bila su obavezna 4 čitanja na svetoj liturgiji i tada su čitana poglavlja i iz Staroga zaveta i iz Novoga zaveta. Na istoku je u pravoslavnoj crkvi preovladala druga tradicija, aleksandrijska tradicija, naime koja je na svojim liturgijskim sabranjima čitala samo tekstove Novoga zaveta, dela apostolska ili neku od poslanica Svetog apostola Pavla ili saborne poslanice i na kraju svešteno evanđelje. I ta evanđeljska čtenija su oduvek pratile propovedi gde su sveštenojerarci i služitelji reči Božije propovedali ono o čemu nas je poučavalo Sveto pismo. Naime, svima je dobro poznato da i pored činjenice da su tekstove pisali bogonadahnuti ljudi, da je Sveto pismo upravo nama dato da bi nam obezbedilo i osiguralo život večni, na mnogo mesta u Novom zavetu i u Starom zavetu postoje nedoumice koje je neophodno protumačiti. I jednostavno prva teologija crkve razvijala se upravo u tom smeru, u smeru tumačenja Svetoga pisma. Ne postoji ni jedan veliki crkveni otac koji nije protumačio gotovo sve knjige kako Staroga, tako i Novoga zaveta. I njihov primarni i osnovni cilj u njihovom bogoslovstvanju jeste bilo upravo tumačenje Biblije, Svetoga pisma, kako Staroga, tako i Novoga zaveta. Sve ovo što smo do sad rekli govori nam o tome i upućuje nas da samo u kontekstu svete liturgije možemo na ispravan način da čitamo, slušamo i razumijevamo poruku Svetoga pisma. Bibliju tumačimo kroz crkvu i u crkvi. Ako je crkva ta koja nam govori šta je Sveto pismo, s obzirom da je ona, dakle, ta koja je prepoznala te tekstove kao autentične tekstove koji na pravilan način ispovedaju veru crkve, isto tako crkva je ta koja nam govori kako treba razumeti i tumačiti Sveto pismo. Crkva, dakle, to je sveta liturgija, je jedina garancija pravog i punog poimanja i tumačenja Svetoga pisma. Naravno da crkva nikada nije poricala legitimnost individualnog čitanja Svetoga pisma, Biblije, i njenoga uticaja koji je ona izvršila kao svojevrsnu recepciju na polju kulturnog sveta, od antičkog sveta pa do dana današnjega, ali ipak učitelji crkve su oduvek verovali da Sveto pismo dostiže svoju punoću i svoj smisao samo u crkvenoj evharistijskoj zajednici i da nikada ne može biti odvojeno od nje. Mi, dakle, pravoslavni hrišćani, Bibliju čitamo lično, ali ne kao izolovane individue, nego kao članovi jedne velike porodice, jedne velike zajednice, jedne svete, saborne i apostolske crkve. Čitamo ga u zajednici sa svim ostalim članovima tela crkve i u svim delovima sveta gde god da se pronalaze hrišćani, oni kao pričasnici jednoga nepodeljenog tela Hristovog učestvuju u tom zajedničkom čitanju i razumevanju Svetog pisma. U toku čitanja Svetog pisma Bog zaista
govori neposredno u srce svakoga od nas. Upravo stoga biblijska čitanja i odlomci koje čitamo na svetoj liturgiji su podešeni tako da se proslavljaju određeni događaji ili ličnosti iz sveštene istorije domostroja spasenja. Ti događaji nisu ništa drugo do eshatološko carstvo Božje, a ličnost, centar tog carstva jeste sam Bogočovek, Gospod Isus Hristos. Evo, koliko vidim, tu sam. Samo vi može, znači, koliko želite. Kao što smo mogli vidjeti, dakle, osnovni smisao i cilj onoga što sam hteo svojim izlaganjem da naglasim i da iznesem pred vašu ljubav jeste da često postavljano pitanje šta je pre nastalo, da li liturgija ili sveto pismo, odgovor pronalazimo upravo u novozavetnim tekstovima koji nam na jedan prelep način svedoče i govore da je prvo hrišćansko sabranje bilo sabranje oko svete Evharistije i da to iskustvo koje su hrišćani doživljavali na svetoj Evharistiji, da nije ništa drugo do posle pretočeno, zapisano sveto pismo. I to sveto pismo kao osnovni i fundamentalni hrišćanski pravoslavni autoritet pomaže nam da na pravi način razumemo pouku i reč spasenja koju je Gospod Isus Hristos uputio. Dakle, Novi Zavet kao sveštena knjiga crkve Hristove nije ništa drugo do iskustvo prve hrišćanske zajednice koja je ad hoc odgovarala na određene probleme sa kojima se jedna hrišćanska zajednica suočavala. Tako da svi novozavetni tekstovi, celo sveto pismo u suštini nam svedoče tu jednu živu potrebu rane hrišćanske crkve na čelu sa svetim apostolima kao bogonadahnutim piscima, tim prvim teolozima rane hrišćanske crkve, a ne nekim samo pukim prepisivačima kako su određene zapadne tradicije pokušavale da reinterpretiraju samu reč i sveto pismo. Dakle, oni su ti koji su poneseni tim živim evharistijskim iskustvom i zajedničarenjem sa svojim vernim narodom i problemima sa kojima su se oni susretali, zapisivali su i saopštavali vernima osnovnu, dakle, zapovest Hristovu. Prema tome, u Novome Zavetu nećete naći nigde neko sistematično učenje po bilo kom pitanju, ni po pitanju hristologije, učenju o Gospodu Isusu Hristu, niti po pitanju eklesiologije, učenja o crkvi, soteriologije i tako dalje. Dakle, svešteni novozavetni pisci su svoje tekstove pisali shodno potrebama svojih hrišćanskih zajednica i u određenom trenutku nisu bili svesni činjenice da će upravo Bog kroz njih i kroz njihovo zapisivanje tih događaja istorijskih, da će u suštini ti tekstovi postati opšte prihvaćeni i opšte priznati u celoj pravoslavnoj crkvi, da će predstavljati svojevrsnu normu, kanon koja će biti obavezujuća za sve pravoslavne hrišćane. Svi oni koji budu na drugačiji način čitali i tumačili sveto pismo, a kroz viševekovnu istoriju naše crkve imali smo, nažalost, mnoštvo primjera gde su određeni ljudi pogrešno tumačeći određene citate i stihove iz svetoga pisma odlazili u krajnost i na pogrešan način interpretirali biblijske tekstove i na taj način uvodili svojevrsnu jerest i crkva je, dakle, odmah morala da odgovara na te probleme i da da pravilno tumačenje i odgovor na sva postavljena pitanja. Evo, ja bih toliko za sada. Nadam se da će biti pitanja, već vidim da ovde sveštenici kruže među vama i da uzimaju neke ceduljice,
Tako da hvala vam na strpljenju i na ljubavi i očekujem da date i vi svoj doprinos, da postavite neko pitanje, šta god da vas interesuje. Nadam se da ću biti u mogućnosti da vam odgovorim adekvatno na vaša pitanja. Hvala. Oče, hvala na vašem predavanju i izlaganju gdje ste nam na jedan način i približili Sveto pismo kao knjigu koja nije završila svoj istorijski kontekst sa Hristom i apostolima, nego prožima i naše živote i naše sabranje. Tako da ćemo sada nastaviti naše sabranje sa razgovorom, sa diskusijom. Evo, postavit ću ja jedno pitanje dok samo uzmemo vam pitanje od Nemanje. A to je, rekli ste da u Svetom pismu nije sistematično pojašnjena ni hristologija, ni jedan segment, da kažemo, našeg hrišćanskog učenja, ali da li je možda sistematično objašnjeno pitanje života, novozavjetnog nekako moralnog odnosa Boga i čovjeka, novozavjetnog moralnog zakona koji se zasniva na ljubavi i odnosu prema Bogu i prema čovjeku? Hvala, oče, na pitanju. Pa kada sam rekao da nije sistematično obrađeno, da ne budem pogrešno razumen i shvaćen, mislio sam pod tim da novozavetni pisci nisu sistematično bavili se određenom tematikom. To jest nisu obrađivali pitanje sistematično i govorili recimo o ličnosti Gospoda Isusa Hrista, nego su baveći se konkretnim problemima koji su postojali u njihovim zajednicama, oni su dakle iznosili svoje učenje i kroz ceo svoj taj tekst iznosili su učenje crkve o određenoj problematici. A kada je u pitanju novozavetno učenje o životu, to naravno je veoma značajno važno pitanje s obzirom da sam Gospod Isus Hristos kao hleb života koji je sišao sa neba i daje se jednom za svagda, žrtvovao se na krstu da bi dao mogućnost da se ljudi pričešćuju upravo tim telom i krvlju Hristovom zarad spasenja i večnog života. On je dakle taj koji je neprestano u svojim evanđeljima blagovestio o životu i o radosti života koji svi hrišćani treba da imaju i da nose u svom životu. Važno je dakle da zanemarimo sve one probleme sa kojima se čovjek susreće, sve ono što nas tišti. Čovjek po svojoj prirodi je psihosomatsko biće, sastavljen dakle od dva elementa, od duše i od tela, i prirodno je dakle da tokom svog života susreće se sa različitim problemima i egzistencijalnim, da tako kažem, nedoumicama, i jedino kroz crkvu, kroz svetu liturgiju i kroz čitanje Svetoga pisma pronalazi istinski i pravi smisao svoga života i postojanja. Taj smisao ne nalazi se ovdje na zemlji, nego se nalazi u eshatološkom večnom carstvu Božijem, a ovdje na zemlji smo samo privremeno, imamo jednu misiju, a ta misija nije ništa drugo nego da svojim životom posvjedočimo da smo istinski i pravi hrišćani koji smo spremni da se damo, da se žrtvujemo i za Hrista kao svoga Boga, ali i za svoje bližnje kao one koji su sa nama okruženi i koji sačinjavaju tu zajednicu tela Hristovog crkve. Odakle razlike u evanđeljima ako se opisuju isti događaj? Hvala na pitanju, to je interesantno pitanje. Malo sam se dotakao samo kada sam govorio o Markionu koji je pokušao da izbaci 3 evanđelja, da ostavi samo Lukino. Naime, već od ranih vremena oci crkve kada su tumačili Sveto pismo uočili su određene, da tako kažem, razlike prilikom izveštavanja pojedinih istorijskih događaja vezanih za Gospoda Isusa Hrista. I ti zaista razlika ima mnoštvo. Ako se upustite u neko racionalno razmišljanje i pokušaj da pronađete odgovor na ta pitanja, jednostavno logika će vas odvesti u pogrešnom smeru i doći ćete do, nažalost, tragičnih zaključaka koji su
odveli toliko mnoštvo ljudi tako što su pogrešno razumjeli poruku evanđelja. Naime, recimo, ako uporedite samo evanđelje po Jovanu sa sinoptičkim evanđeljima, sa Matejem, Markom i Lukom, vidjet ćete da tu postoji ogromna razlika, ne samo po sadržaju na koji evanđelisti iznose Hristov život i njegovu biografiju, nego vidjet ćete da u potpunosti na različit način interpretiraju bogoslovski Hristovu poruku i njegovu delatnost ovdje na zemlji. Imate također mnoštvo primjera kada Hristos vaskrsli javlja se svojim prvo ženama mironoscama, a potom i svojim učenicima. Evanđelisti na različite načine opisuju taj događaj, govoreći jedan o dva anđela da su bili na grobu, drugi govori o jednom anđelu, treći govori o čoveku mladiću. Dakle, razlike koje pronalazimo u svetim evanđeljima nisu suštinske razlike. Svaki evanđelist je na sebi svojstven način pokušao da zapiše ono što je i čuo od samoga Gospoda Hrista, ili ako nije bio iz broja 12-torice, ono što je zapisao i čuo u propovedi od nekoga od velikih apostola. I upravo su oci crkve insistirali na tome da ne treba praviti nikakvo četvoro evanđelje, spajajući 4 evanđelja u jedno i izbacujući eventualne razlike i ponavljanja koja pronalazimo u svetim evanđeljima. Ne, oni su rekli da je to u crkvi nedopustivo, nego su insistirali na jedinstvu u različitosti. Naime, upravo ta različitost nas uverava i potvrđuje da pisci novozavetni nisu bili puki prepisivači, nego da su svako na sebi svojstven način iznosili su ono što su čuli i vidjeli i na specifičan način, dakle u zavisnosti kojoj hrišćanskoj zajednici su se obraćali, kakve probleme su imali, oni su dakle na taj način i zapisivali. I prema tome razlike koje postoje u evanđeljima su potpuno prirodne, jer svaki čovjek koji doživi ili vidi jedan određeni događaj, u zavisnosti od toga koliko je školovan, koliko je obrazovan, čime se u životu bavi, on će na svojevrstan način i da opiše taj događaj koji će se možda u nijansama razlikovati od nekog drugog izveštaja, ali suština dakle ostaje uvijek ista, a to je Bogočovjek Gospod Isus Hristos. To znači potvrđenje, možemo reći da Bog podržava osobeno svakoga čovjeka koji se ogleda kroz celokupno Sveto pismo. Apsolutno. Osobenost je nešto na čemu je sam Gospod Isus Hristos insistirao i njegovi apostoli. Dakle, ne postoji u crkvi nikakva uniformisanost i neka vrsta, da tako kažem, jednomislija gdje se od nas zahteva da budemo svi isti i da na jedan identičan način razmišljamo. Ne. Vi kada uporedite apostola Pavla, tog najvećeg, prvog teologa naše crkve i bogoslova, vidjet ćete da njegovi spisi u mnogo čemu odudaraju od drugih tekstova, upravo zahvaljujući njegovom veoma visokom obrazovanju koje je stekao na tadašnjim univerzitetima, kako u Maloj Aziji, u mestu Tarsu gdje je odrastao i gdje se rodio, tako isto i u Jerusalimu, pored nogu čuvenog rabina Gamalila. Dakle, Bog od nas naravno ne traži nikakvu jednoobraznost, nego pluralnost, da budemo svi to što jesmo, ali to što jesmo da ne ugrožava drugoga ni na koji način, nego da svoje darove koje nam Bog daje upotrebimo na izgrađivanje tela crkve. Da li se Sveto pismo, Biblija, može tumačiti bez liturgije i liturgija shvatiti bez Svetog pisma, bez Biblije? Pa to sam pokušao, nadam se da je bilo jasno da zaista ukažem na to da je nemoguće pravilno pojmiti svetu liturgiju mimo Evharistije, a opet nemoguće je služiti i vršiti svetu Evharistiju mimo Svetoga pisma. To su dva neodvojiva
To su dve neodvojive stvari i jednostavno duboko su prožete i jedna drugu nadopunjuju, ako mogu tako da kažem. Šta to konkretno znači? To konkretno znači da Sveto pismo, kada čitamo kući, dakle, kao pojedinci, to ne znači naravno da ne možemo da razumemo smisao Svetoga pisma. Međutim, samo u liturgiji, na liturgiji, u tom jednom živom crkvenom organizmu mi na pravilan način razumevamo ono što nam Bog kroz usta sveštenika i đakona upućuje. I to je ono što u suštini kroz vekove je sačuvalo crkvu od bilo kakve jeresije, od bilo čega što bi poremetilo to crkveno jedinstvo i pogrešno tumačenje Svetoga pisma. Šta je anafora? Anafora je određeni deo svete liturgije koji počinje, dakle, posle prvoga uvodnoga dela liturgije reči, posle pročitanih, dakle, svetopisamskih izveštaja, počinje centralni deo svete liturgije, to je anafora ili u prevodu sa grčkog jezika prinošenje. Anafora, dakle, koristi, to je služi se u toku svete liturgije, mi prinosimo, dakle, darove Bogu i Ocu i ti darovi se u toku svete liturgije pretvaraju u telo i krv. Dakle, anafora je jedan deo svete liturgije koji je, dakle, centralni deo, u njemu, dakle, se na različite načine crkva moli Bogu Ocu i prinosi darove koji vernici donose na liturgiju, da bi ti darovi bili osvećeni tokom svete liturgije, da bi postali telo i krv Hristova i da bismo se potom pričestili njima. Na svetoj liturgiji sada vidimo da ima mnogo biblijskih momenata koji se govore od mir svima, blagodat Gospod našeg Isusa Hrista, ovo je tijelo moje i krv moja, ko pije jede ima život vječni. Da li ti svi momenti u liturgiji biblijski imaju za nas istorijski kontekst u kojima se sjećamo onoga što se dogodilo ili imaju kontekst dovođenja Hrista na samu liturgiju i odnosa u našem životu? Da, pa svakako da imaju istorijski kontekst. Dakle, svaka liturgija koju vršimo, dakle, to je svojevrsno. Sama riječ evanđelje znači blaga, radosna vijest. Tu blago, radosnu vijest čitamo i na krštenju i na vjenčanju i na liturgiji, a čitamo i na samom opjelu, znači na sahrani. Šta je ta blaga i radosna vijest što prožima svaki obred, što prožima svaki detalj ljudskog života, koji prožima i celokupne naše živote? Šta bi se to moglo reći ukratko da je ta blaga i radosna vijest koja nam je potrebna u sadašnjem vremenu da bismo se i vratili i prema apostolima, ali da bismo i dočekali samoga Hrista? Da li je to ta ljubav, da li je to taj odnos zajednice, da li je to da možemo da prepoznamo u čovjeku svakome svetitelja, da ne kažemo znamo o njemu šta je ili kakav, i ne daj Bože ono da kažemo što kažu da nam ljudi sude u samome raju, ne bi se možda niko spasio, nego je sreća što će Hristos da sudi. Da li je to neko ta smjerenje, ta neka blagost, centralna poruka cijelog Novoga Zavjeta? Jer vidjeli smo da Hristos nije osudio ni svoje progonitelje, ni zločince i one koji su ga razapeli. Da. I u kontekstu ovoga prethodnog pitanja, šta biste mogli da kažete, šta je ta blaga i radosna vijest za kraj ovoga predavanja? Da. Hvala, oče Siniša. Pa blaga vest, kao što ste rekli, samo evanđelje, dakle, jeste vest koja nam govori da bez Boga nema istinskog i pravog života. Dakle, možemo da u svom životu da postignemo sve ono za čim jedan čovjek čezne i žudi, ali ako on svoj istinski smisao ne pronađe u ličnosti Bogočovjeka Gospoda Isusa Hrista, jednostavno to je sve uzalud i džaba. I Hristos upravo dolazi, postaje jedan od nas, preuzima u potpunosti ljudsku prirodu na sebe, kako bi svima nama dao na znanje da je moguće da se upodobimo njemu i da na identičan način živimo i delamo kao što je i on živio i delao tokom svog ovozemaljskog života. A to znači, dakle, sve ovo što ste rekli, da
ljubimo svoje bližnje, da ljubimo Boga, da ne osuđujemo druge, jer ko drugima sudi, njemu će Bog suditi. Dakle, da se trudimo da naš život bude saobrazan Hristovom životu i da ta blaga vest koja zaista preobražava ljudske živote na jedan specifičan način, dakle na jedan realan, ne na simboličan način, jeste to što nas čini hrišćanima i to što nas čini radosnim ljudima. Ja ono što često svojim studentima govorim i ljudima u crkvi jeste da moramo da budemo radosni, da širimo radost među ljudima, jer Hristos i njegovi apostoli nisu ništa drugo činili do u suštini širili radost i propovedali radost života. Ne samo ovoga života ovde na zemlji koji se završava našom biološkom smrću, nego večnoga života i onog susreta koji će se dogoditi prilikom Hristovog drugog dolaska, kada ćemo svi zajedno blagodaću Božijom ponovo se sresti sa svima našim precima, svim našim milim i dragim ljudima i kada ćemo prepoznati u svakome čoveku Hrista, to jest Boga, i kada ćemo se večno radovati i naslađivati u Carstvu Božijem. Eto, ukratko, hvala vam. Hvala vam zaista na lijepom predavanju, na lijepim odgovorima. I vi ste nam donijeli radost i blagu i radosnu vijest iz Zagreba i blagoslovi od vašeg mitropolita i vi nosite svoj krst i mi želimo i vama da pošaljemo utjehu i radost. Hvala vama svima koji dolazite na ova predavanja. Po pitanjima se vidi da imamo zaista jednu zrelu i ozbiljnu publiku. Pitanja su zaista izvanredna. To se vidi da su ovi naši ciklusi predavanja dali već velike plodove. Hvala vam što dolazite, ako Bog da, vidimo se 22. marta. Antonio Aras i Marija Joksimović govorit će ovdje na temu čovjek, biće, komunikacije. To će biti nešto malo drugačije. Organizovat ćemo kao jednu panel diskusiju, razgovor kao televizijska emisija, tako da vas pozivam da dođete, da nastavimo i završimo sa posljednjim predavanjem 29. marta, kada će episkop Kruševački David biti naš gost i predavač ovdje. Hvala vam svima i nek ste živi i zdravi. Ko je postavio pitanje može prići ovdje da uzme knjige.